magume ndakwize kugira ngo muririmbisha ukomeze umugisha kandi ukomeze umusige amavuta. Igice tugezemo nicyo kumva ijambo ryawe. Tuzi ko ari igice gikomeye kandi Satani atishimira nk'uyu kugira ngo ajye kure yacu. Aduhe umutekano, abamarika b'ijuru bamurike bacunga umutekano. Umukozi wawe mushyize mu biganza byawe kugira ngo umukozi kara ku munwa navuga natwe tuve tuti amen. Emera gahunda zose zikorwa ngaha ziyoborwe nawe bisabye mu izina rya Kristo. Bwana Mungu apewe sifa. Jioni leo ya kumshukuru Mungu kufuatana na hiyo, acha tuseme neno moja, tutafuatisha kingine. Wahebrania 11. Wahebrania sura 11. Mstari wa kwanza. Wahebrania 12. Sura 12. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwiziringaho vuba. Dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera, kandi niwe ugusohozwa rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimuragezaho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe kwa guhugura kubabwira nk'abana ngo, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwe isari nagucyaha, kuko Uwiteka akunze niwe ahana, kandi akubita ibiboko uwo yemera, abo yemera bose ko ari abana be. Amen. Bwana Mungu awabariki. Tutapokea yule ambaye Mungu atatumikisha leo. Bona peti na maneno ya Mungu. Tutasoma kitabu ya Yohana 13. Turahera ku murongo wa 34. Kuanzia 34. Yohana 13 ku murongo wa 34. Yohana 13 mstari wa 34. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaha itegeko risha ngo mukundane,
kuko nabakunze mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banje nimukundana. Amen. Yohana Yohane Nyaraka Chebene sura hii kwa karibu kuanzia mstari ya 7. Bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Eka isalima ndakagera asezerera Uje utaombea nini? Data twese barishobora byose twongeye kugushima kuko uri mugira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubabarire amafuti n'ibyaha byacu maze tubone guhurira nawe ku meza yawe. Amafunguro wageneye abamarayika natwe tuyabonekeho tutagira intege. Ubwo umaze kutubabarira Uwiteka ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe wera atumanukeho, abanzirize ku gicaniro agere kubera bawe. Nuko usiga umugaragu wawe amavuta uri bumusige natwe atugereho. Ubwiza bw'Imana bumanuke kuri uyu musozi. Imana navuga tubone Imana muri we mu izina rya Yesu Kristo. Tuzibure amatwi y'umwuka kugira ngo turusheho kumva iby'umwuka abwira amatero. Ducashe abadayimoni baje kure yacu. Duhamagaye ingabo z'ijuru kugira ngo aje turindira umutekano. Ibice byose ubifate nk'uko ibitambutse nabyo wabifashe. Nuko abarwayi nabo ubakize, abanyantege nkeya ubaha imbaraga. Ngwino bigaragaze muri aya materaniro tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Dushimira Imana, Nashukuru Mungu twemereye kugera imbere zayo. anayetukubalia kufika mbele zake. Imana iduhaye aka kanya Mungu anayetupa hii nafasi nihabwe icyubahiro. apewe sifa. Hariho benshi babishatse bakaba Kuna wengi walihitajia lakini benshi hawakupata, babyifuje wengi babibonye, walihitaji hawakupata, ariko twebwe Imana yabiduhaye. sisi Mungu Imana rero yatwemereye kwinjira mu bikari byayo aliyetupa kuingia ko ifite icyo malangoni ishaka mwake, kutubwira kwa sababu cyangwa nuko ifite icyo ishaka kuvugana natwe. yataka kuongea na sisi. Iyo Mana yahabwe icyubahiro, Yule Mungu apewe sifa, kubona ibiduhaye, kuona anatupa aba yaraturinze na alitulinda none kufika siku ya leo, tukaba turi bazima, na tuko hai. nihabwe icyubahiro. Mungu apewe Hariho sifa. benshi bari mu bitaro, Kuna wengi wenye wako hariho abandi hospitalini, bari mu mashamba, kuna bari wengine kwirukanka wenye wako ndani ya umutekano mapori mukeya, wanakimbia kwa ajili ya usalama ariko kidogo, twebwe turi amahoro. sisi tuna usalama. Iyo Mana ni nziza, Yule Mungu nihabwe icyubahiro kuko apewe yadukoreye sifa kwa sababu mu ametutendea izina ry'Umwami katika wacu. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hari amagambo asomwe, Ni maneno ni yanayosomewa, amagambo meza, ni maneno ni mazuri, itegeko ni ry'Uwiteka, amri ya Bwana ry'Uwiteka ya yaduhaye. Bwana aliyetupa. Igihe Umwami wacu Yesu Kristo ari hano ku isi, Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa yabwiye abigishwa bati, aliwaambia, ndabaha itegeko risha, nawapa itegeko mbahaye amri nayo ni wapa gukundana. ni kupendana. Nimukundana Ukipendana nibwo bazamenya ko muri abigishwa banyu, kwamba ninyi, ariko nimudakundana usipopendana ntaho bazabamenya. hawatajua. Ariko nimukundana, urukundo kaba ari rwo rubahoha, Upendo ndiyo inawaona. abazabareba Wenyewe wataangalia, bazavuga ati aba ni abigishwa b'Uwiteka, hawa aba ni abana b'Imana. hawa ni watoto Kuko wa Mungu. urukundo Kwa sababu upendo ruva ku Mana, unatoka, kandi urukundo na tena ni upendo Imana y'ubwayo. ni Mungu binafsi. Udafite urukundo Bila wewe kuwa na upendo ntayavuga ngo akunda Imana. utasema. Kuko Yesu yaravuze ati, Sababu Yesu alisema hivi, uravuga ati ukunda mwene, ukunda unasema Imana, unapenda Mungu, ukunda Imana. unapenda Mungu. Ese wabasha gukunda Imana atarabona? Unaweza penda Mungu na Ninde bado wakunda Imana atarabona? nani atakayempenda Mungu na bado Ahubwo nukunda mwene, lakini ukimpenda ugakunda mushiki wawe, unapenda dada, ugakunda mugenzi wawe, unapenda mwenzako,
umurimo gusohoza amategeko ipo kutimiza amri kuko urukundo kwa sababu upendo atari urukundo tuvuga isipokuwa hiyo w'abacuruzi bavuga yuwe bivuga urukundo ruva ku Mana upendo inayotoka kwa urwo rukundo ile upendo impano Imana ni karama ntabwo wari we wese waruhabwa hakuna yeyote ahubwo rukundo ile upendo ruva ku Mana inatoka kwa Bwana kandi urukundo na tena upendo ni Imana ni Mungu binafsi. Amen. Frère Branham ari kuvuga ati Ndugu Branham anasema hivi hari urukundo rw'uburyo bubiri ya namna mbili. hari urukundo rwitwa phileo Kuna upendo phileo, hari n'urukundo rwitwa agapao. kuna upendo ya agapao. Urwo phileo Ile phileo ni urukundo rushira, ni upendo inayokwisha. ni urukundo dukundana turi kunywa soda, Tunapendana ni urukundo dukundana duhanya amaka, upendo tunayopendana ariko ejo naguhemukira lakini kesho napokukosea bikaba birashize. Iyo ni phileo. ile ni phileo. Ariko urukundo agapao Upendo agapao ni urukundo ruva ku Mana. Nagira muhihi kibi arakomeza kumukunda kuko afite urukundo muri we ruva ku Mana. Urwo rukundo agapao, urwo rukundo rutunganye nirwo rusabwa none. Amen. Urwo rukundo ile upendo Imana ihereza abana bayo, anawapa watoto wake. reka bahereze urugero. Ngoja niwape Bene data kandi bashiki wanyu, wandugu na wadada, tuza guterana tunakuja uko tuba tuje guterana, tunakuja uko kusanyika tuba tuje kwa munganga, ni kama vile tunakuja kwa daktari, tuba tuje kwa daktari. tunakuja kwa daktari. Iyo ugiye kwa daktari Unapoenda umubwira uburwayi bwawe, ugonjwa wako, iyo umubwiye uburwayi bwawe unamwambia daktari avuga ati urwaye umugongo, kwandikiye panado, anasema wewe ni mgonjwa mgongo, kinine, kwandikiye aspirine, akabyara anaandika hivi, akubwira ati genda ubifate muri farumasi, ukachukue kwenye pharmacy. weho murwayi, niwe urarinywa, wewe utaikunywa, niwe urarinywa, nutayinywa ubwo burwayi burakwica. Natwe iyo tuje kwa data, iyo tuje kwa Mana, aratureba akadusuzuma akavuga ati Asheri ukwiriye bino, ukwiriye bino, nutabyakira urapfa, utakufa. Amen. Kuko Imana yizi imitima Kwa yacu, sababu Mungu anajua imitima isuzuma imitima yacu, ikamenya ati rubanda kwiribi nawe kwiribi nawe kwiribi. na huyu anahitajia hii. Ingorane tugira n'iyi, Tunayo ni ipi? ni ukumara guhabwa imiti Pewa dawa tukagenda tukayishyira munsi y'imatera. chini ya matera. Iyo uyishyize munsi y'imatera Unapoiweka chini ya kitanda urapfa, utakufa, urapfa. utakufa. Ariko iyo ubaye umunyabwenge Unapokuwa mwenye akili, ukanywa ya miti yo dogita yaguhaye, hiyo dawa yenye daktari urakira. utapona. Amen. Amen. Urakira, Utapona. natwe Na sisi dufite dogiteri, tuna daktari. kandi dogiteri wacu Daktari wetu ukaweri, dogiteri wacu daktari wetu Imana yaremye ijuru n'isi, aliyeumba dunia, aratuzi kwese, aratusobanukiwe kwese, nawe twihisha kwese, we aba ari kutureba. Ntabwo waje mu mwijima awuhindura amanywa, aratureba, anatuangalia. Amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo rivuga ati Tunataongea neno inayosema hivi, urukundo rutunganye, upendo kamilifu. urukundo rutunganye. Upendo kamilifu, Hanze y'urukundo bali na upendo nta bumwe bubaho. kuna ushirikiano. Hanze y'urukundo Nje ya ni upendo ukuryajyana, ni kupigana. hanze y'urukundo Nje ya upendo ni amahane, ni vita. hanze y'urukundo Nje ya upendo nta mbabazi zibaho, hanze y'urukundo nta bumwe bubaho. Ariko mu rukundo hari ubumwe bukomeye, kandi mu rukundo hari ukubabarirana. kusameheana. Amen. Amen. Mu rukundo Ahari urukundo basi kunako upendo ni amahoro gusa, ni usalama. ariko hatari urukundo Bila upendo ni vita. Amen. Ijambo ry'Imana ryatubwira Neno
imetuambia hivi, ndabaha itegeko. nawapa amri. Ni itegeko. Ni amri. Ndabaha itegeko risha. Nawapa Uwo amri mukundana. Kuko nabakunze. kama hivyo Mube ariko namwe nanyi hivyo ndivyo upendane. Ndio kubivuga. Nani anayesema? Umwami wacu Yesu Kristo. Bwana wetu Nije yari hano ku isi. wakati alipokuwa ulimwenguni, Yavuye mu ijuru. alitoka mbinguni, Asiga icyubahiro. acha heshima, Cya cyubahiro yari acha afite. heshima yake, Yicaye ku ntebe abamarayika bamuramye na bamusingiza. malaika wake mwabudu. Aravuga ati Akasema umuntu yacumuye. mtu Kandi ko umuntu yacumuye na mtu amekosea, tamushizeho urukundo rwanjye ngo mushireho imbabazi zanjye. muweke rehema za, Araja ku ataenda mbali. yambaye Mungu akaja akavaa igihe yambaye umubiri alipovaa mwili aza hano ku isi. akaja hapa ulimwenguni. Cyamuzanye n'iki? Yaliyomleta ni nini? Ni upendo, Amen. Kuko yadukunda. kwa sababu alitupenda Ariko natwe nasi pia hivyo hivyo. kuko Imana n'urukundo natwe bisaba tugira urwo rukundo muri twe. Nasi pia tuwe na upendo. Ndabaha itegeko risha Nawapa amri ngo mpya, mukundane. kusudi mupendane. Kuko nabakunze mube ariko namwe mukundane. Nani hivyo hivyo. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho Jua ko muri abigishwa banje bakundana. Amen. Kubera iki? kwa nini? Urukundo rukwikira Upendo inafunika ibyaha byinshi. dhambi nyingi. Ahatari urukundo Pasipo upendo nta mbabazi. hakuna rehema, Ariko hari urukundo, lakini kunako upendo, rwa rukundo rukwikira ibyaha. ile upendo inafunika Amen. dhambi. Urwo rukundo rero Ile upendo niko dusaba. ndiyo tunahitaji, Niko umwe wese ndiyo kila yeyote uri muri ino nzira mweko ndani ya njia hii akwiriye kugira. naye, Kuko muri ino nzira kwa sababu njiani hii hari ubunyereri bwinshi. kuna uterezi nyingi, Ntari gudro, hakuna sima, ntari kaburembo. hakuna sima, Oya. hapana, Ahubwo hari ubunyereri bwinshi. kuna uterezi. Rero kuko twese twambaye umubiri, Kama vile tunavaa nta gihe nzagira icyo mfa nakumva. kuna wakati itafia nakumbuka, Ariko nyingira urukundo ikiwa na nakumbuka kagira urukundo, ndugu ana upendo tuzababarira. tutasamehe, Kuko urukundo kwa sababu upendo kwikira ibyaha. unafunika dhambi nyingi. Amen. Ni itegeko ry'umwami wacu. Ni amri ya Bwana, Kandi uwica itegeko, na tena tukumbuke amri, uwica itegeko anayekosea amri. mbere bamuvanaga mu bwoko. Zamani ulikuwa mwanamtosha ndani ya Iyo umuntu familia. yaramukaga yishe itegeko, Wakati alikuwa anakosea ile amri, bamuvanaga hagati y'ubwoko. walikuwa wanamtosha ndani ya familia. Rero umwami Mfalme nta kindi yavuze, hakuna kingine nta alichokisema, kindi yadusigiye. hakuna kingine Yaravuze ati alichokisema. mukundane. Alisema eti Nimukundana ukipendana ngo bazamenya ko ndipo muri abe. wote watajua kwamba ninyi ni mitume wangu. Amen. Urukundo rutunganye. Upendo kabisa kamilifu, Urukundo rutunganye. upendo kamili. Itegeko Hii amri nami yari haye abigishwa be. Mungu alimpa wa mitume wake. Yuda yari amaze gusohoka. Yuda alikuwa ametoka amenenda. Ko haruguru aravuga ati Juu kunasema hivi, amaze gusohoka Yesu aravuga ati noneho umwana w'umuntu arubahirijwe kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Yuda yari amaze gusohoka, Yuda alikuwa ameisha toka amaze kugenda na amekwenda yamaze kugambanira Yesu. na amemsaliti Yesu. Yesu abona kubahereza Yesu ndipo kuwapa hii amri, babwira ati akawaambia hivi, nimukunda ukipendana mugakunda numwe kuwundi, unapendana mmoja numwe kwa kuwundi mwingine, mugakunda, mmoja kwa mwingine, abazabareba na watakao waona watajua kwamba hawa ni wa mitume. n'abazabareba bazavuga ati bariya barahuje. Watasema hawa kabisa ni watu Kubera wamoja. iki? Kwa sababu gani? Rero bafite Kwa urukundo, sababu wana upendo. nta kintu na kimwe Hakuna kitu hata kimoja ta urukundo. kinachopita Ibintu upendo. byose bizashira, Yote yatakwisha, byose bizashira, yote yatakwisha, ariko urukundo lakini upendo ruzashira. utakwisha. Urukundo ruzabaho iteka Upendo ryose. utadumu milele. Urukundo Upendo nirwo ruri mu ijuru. inakaa mbinguni. Abrahamu ari kuvuga ati Abrahamu anasema igihe hivi, yagezeyo wakati alifika
alipofika huko aliuliza mfalme anayetawala hapa, baramubwiye ati nta mwami dufite hano, hapa hakuna umwami kari hejuru y'amajuru, juu sana, twese tuzamuboneraho sote tutamwona. none ko mbona hano mutuje ninde ubategeka? baramubwiye ati nta kintu kidutegeka hano, ni urukundo. Bene data ntabwo urukundo nirudutegeka, urukundo rukora mu mitima yacu, inadumu ndani yetu, tuzaguma amahoro, tutadumu milele. amen. hano muri Yohana 4:mbere avuga ati bakundwa dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Umuntu wese ukunda, yeyote anaye umuntu wese ufite urukundo, yeyote anaye upendo yabyawe n'Imana, azaliwa na Mungu. amen. Umuntu wese yeyote ugira urukundo muri we, akumva atakwanga mwene se, akumva atakwanga mushiki we, uwo muntu ngo yabyawe n'Imana. Ugakunda mwene so ataruko mwavuye mu bwoko bumwe, ugakunda mwene so ataruko mwavuye ahantu hamwe, ahubwo ugakunda mwene so yuko mwizeye ubutumwa bumwe, yuko Imana yanyu ari imwe, yuko ikiringiro cyanyu ari kimwe, ukavuga ati uyu tukuje hamwe, kandi ubwami tukujemo ni ubwa Masiya. none rero ikituboshe ni urukundo, amen. Pendo. Nukunda mwene se, ukimupenda ndugu, ibyo azangwamo byose, yote atakayoyaingilia uzamusengera, utamwombea, uzamusengera. Ariko nutamukunda, kumpenda uzamuvuga, utamsema. Buno ndakunze mahoro, hapa nisipopenda ndatangaza amafuti y'amahoro, n'amahoro atangunze yatangaza amafuti yanjye. Ariko nidukundana amafuti yacu azashira mu rugo rwacu, ishia nyumbani kwetu. Ariko nihabamo urwango hagati yacu kukatana, tuzavugana amakosa, tutasemezana makosa yetu. Ariko mu rukundo, ndani ya upendo, nta gucirana imanza, hakuna kuhukumiana. Mu rukundo, ndani ya upendo, nta gucirana imanza, hakuna kuhukumiana. Mu rukundo, ndani ya upendo, kuna kusema hivi, Imana yambabariye ibyaha, Mungu amenisamehe dhambi, na huyu naye pia alimsamehe. Urwo ni rwo rukundo. Hiyo ndio ubwo Imana yacunguye ikamena amaraso ku bwanje, yacunguye na hategeka, amen. Urwo ni rwo rukundo. Mu rukundo harimo kubabarirana, mu rukundo harimo kuvuga ati kumbuka n'umwana w'Imana, nakumbuka no kuvuga Asheri umwana w'Imana, atari uguciranaho imanza, amen. Bakundwa, wapendwa, tupendane kuko urukundo, kwa sababu upendo unatoka kwa Bwana. Upendo inatoka kwa Bwana. Hawaushakisha, hawezi ukaitafutisha maduka wao ndani ya duka eti utaipata. Tuwashaka mu maduka, hautaenda ndani ya duka. Tuwaje mu makampani, tuwaje hano hose ngo ngiye gushaka duka ryo bagurisha mu rukundo. Naho wabona utapata. Aho urukundo rutunganye, urukundo nyakuri ruva ku Mana. Urwo rukundo ruva ku Mana, urwo rukundo rutunganye, abariko dusaba ngo winjire mu mitima yacu, amen. Urwo rukundo agapawo, urwo rukundo rw'Imana ruza mu mitima yacu, ngo tuzakundana, ngo tuzamenya ngo urahuye n'icyago, n'icyago cyanjye, ikibazo cyanjye, nidukunda tukapopenda, amen. Urukundo ruva ku Mana, upendo natoka kwa Bwana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Yeyote anayependa alizaliwa na Bwana. Umuntu wese ukunda, yeyote anayependa, wese ufite urukundo, yeyote anaye na upendo ruva ku Mana, inatoka kwa Bwana. Imana yatubwiye Neno Mungu yasema hivi, yabyawe n'Imana.
alizaliwa na Bwana. Amen. Yabyawe n'Imana. Alizaliwa na Bwana. Udakunda ntazi Imana. Asiyependa hamjue Mungu. Kuko Imana ari urukundo. Kwa sababu Mungu binafsi ni upendo. Imana y'ubwami ni urukundo. Mungu binafsi ni upendo. Turi abana b'Imana. Ndio sababu nasi, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu, bisaba ngo tugire urukundo. na tubidi nasi tuwe na upendo. Amen. Urwo rukundo mvuga, ile upendo ninayosemezea nta rukundo rwo gusangira sura. Sio upendo ya kuchanganya. Nubwo nabyo ari byiza. Nayo ni vizuri. Nta rukundo rwo guhana maka. Nubwo nabyo ari byiza. Nayo hata ni mazuri. Ibyo byose ni byiza. Ahubwo urukundo mvuga ni urukundo rwo gukunda ukuri. Amen. Amen. Twese dukunda ukuri. Tugakunda ukuri ari ryo jambo ry'Imana. Tuzakundana umwe ku wundi. Amen. Kuko urukundo, kwa sababu upendo ruva ku Mana. natoka kwa Bwana. Urukundo ruva ku Mana. Upendo natoka kwa Bwana. Amen. Ikintu cyo kimenyekanisha urukundo rw'Imana muri ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimwo urukundo ruri, si uko ari twe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Imana ibonye umuntu acumuye. Mungu alipoona mtu anakosea. Imana ari nyarukundo. Kwa sababu Mungu ni mwenye. Kuko Imana itinda kurakara. Kwa sababu Mungu anakaa kwa Imana ifite imbabazi nyinshi. Kwa sababu Mungu ana rehema nyingi. Nta kindi nakora. Akasema hakuna chochote cha kufanya. Ko nakwambara umuntu kuvaa mwili kaza mwisi naja ulimwengu gucungura umwana we nakomboa mwana. Kuko Imana ari nyarukundo. Kwa sababu Mungu ni mwenye. Iraza yemera akakubali mu gihe nari nkwiriye gupfa, mu gihe wari ukwiriye gupfa, mu gihe twari dupfuye, yo ubwayo iravuga ati nje ndambara umubiri nemere gukubitwa inkoni zo Asheri yarakwiriye gukubitwa, zo wari ukwiriye gukubitwa weho, ariko Asheri akira. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Niyo mpamvu yatumye umwana wayo w'ikinege kuza hano mu isi kugira ngo atubabarire ibyaha. Umubiri we uba impongano y'ibyaha byacu, hanyuma twebwe dusigara turi bazima, ariko Yesu akubitwa ku bwacu. Kuko Imana ari nyarukundo, isaba ngo n'abana bayo babe abanyarukundo. Amen. Reka mbabwire, ngoja niwaambie, kwebwe dukunda kwita abana bacu amazina. Sisi tunapenda kuita watoto wetu. Unashobora kumwita nyirarukundo. Unaweza sema wewe ni upendo. Kanda ni kwanga. Na tena ni yenye ukatalana. Huyu ni furaha. Huyu ni furaha. Kanda ni mahali. Hiyo ni mwenye mzozo. Huyu ni byishimo. Huyu ni furaha. Ni byishimo. Ni furaha. Kandi ni umunyamahane wa mbere. Tena ni mwenye mzozo. Ariko Imana yo iguhaye urwo rukundo rugaragara muri wowe. Iyo yakwise ngo urukundo, wakati anasema wewe ni mwenye upendo, ruragaragara, inaonekana. Amen. Iyo niyo Mana yacu. Hiyo ndio Mana yacu ni urukundo, wetu ni upendo. N'abana bayo bakwiye kubabana. Inabidi wawe na upendo. Nituba abanyarukundo, nitukundana, amahoro azagaragara hagati yacu. Amen. Ntacyo nzifuriza mwene data kibi, sitahitajia chochote ndugu, nawe ntazanyifuriza hata hitajia kibaya kwangu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze, ubwo Imana yadukunze bityo, natwe dukwiriye gukundana, uhereye kera zamani kose, zamani za kale, ntihakigeze kubaho umuntu wabonye Imana. Nyamara nimukundana, Imana iguma muri twe. atadumu ndani yetu. Amen.
Amen. uhereye kose tangu zamani hakuna aliyemwona Mungu, ahubwo Imana lakini Mungu ituye muri Asheri. anakaa ndani ya Asheri. Imana Mungu ituye muri Kumwe. anakaa ndani ya Kumbuka. Imana ituye muri bene se. Mungu anakaa ndani ya Imana ituye muri bashiki bawe. ndani ya wadau. Nubanga ukavuga tukunda Imana, uzakunda Imana utarabonaho. Ubu uri kutubesha. Ahubwo urukundo rw'Imana cyangwa Imana y'ubwayo yaje kwicara muri Kumwe. Amen. Kuko byanditswe ati uru rusengero rwanje. Amen. Urusengero rw'Uwiteka, nawe urusengero rw'Uwiteka. Nidukundana tuzaba dukunze Imana. Amen. Byatumye baza kubaza Yesu. Walikuja kumuuliza Yesu. Mafarisayo baza kugerageza Yesu. wakamkuja kumjaribu. Wakamuuliza Bwana, None sasa mu mategeko yose ndani amri ya zote mategeko Mose yaduhaye, Musa aliyotupa itegeko rikomeye kubwa kurusha yandi mategeko ni ayahe? ipi? Yesu arabitegereza, Yesu akawatizama amenya ko bari kumugerageza. akajua ya kwamba wanamjaribu. Itegeko rikomeye kurusha yandi mategeko. Akawaambia amri kushindia nyingine ni hii. Isiraheli we, Israeli, ukundishe Uwiteka Bwana Mungu umutima wawe wose n'ubutunzi bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. Ibya kabiri bimeze nk'ibyo kabisa, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Yako kama vile unavyojipenda Kumwo ngumwo kule ndani n'amategeko yose n'ibyahanuwe na ya makabilio yote na amen. Urukundo rero upendo sasa niyo mbaraga. ndio nguvu. Udafite urukundo Bila upendo hauzabana na mwene so. hautaishi. Udafite urukundo hauzabana n'abaturanyi bawe. Udafite urukundo wabana n'umugore wawe. Ahubwo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. na dhambi nyingi. Amen. Urukundo, Upendo, upendo Imana dushaka. ndio Mungu anatuhitajia. Mutagira urukundo Usipokuwa na upendo nde mwene so na upendo nduguo, nde mushiki wawe upende dadako, ntaho urukusha. hauende fasi, Kumwijuru iyo turukusha kwa sababu mbinguni tunapoenda urukundo ruzaba. ni upendo itaishi huko. Rebra nama yaravuze ati Ndugu Branham alisema hivi, nta kindi kintu kizinjira hakuna chochote kitakachoingia huko, kitakachoingia huko urukundo gusa. ni upendo binafsi. Amen. Urukundo gusa Upendo binafsi ruzinjira. ndio Niyo itakayoingia. mpamvu ko turi abana b'Imana Sababu kwa sasa hivi watoto tukaba turukusha mu ijuru, tunaenda mbinguni, isaba ngo dukundane ili tupendane umwe ku wundi. mmoja kwa mwingine. Amen. Urukundo, Upendo, urukundo upendo ni bwo rw'ingenzi. ndio ya lazima. Tusome hano. Tusome hapa. natwe twamenye kandi kwizera urukundo Imana idukunda. Natwe twamenye kandi kwizeye yuko Imana idukunda. Nasi tulijua ya kwamba Mungu anatupenda na Mungu ni upendo, na tena anayedumu ndani ya upendo, na tena anadumu ndani ya Mungu, Imana ikaguma na Mungu anadumu ndani yake. Hiyo ndiyo sababu, ibyo nibyo bimaze kutunganwa wose. Hiyo ndiyo yamekwisha kutengenezwa vizuri, upendo ndani yetu, kusudi tupate kuogopa wakati ya hukumu. Kuko uko ari ko turi muri iyi si. Kwa sababu hivyo ndivyo tunaishi ndani ya ulimwengu. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Ndani ya upendo hakuna woga, ahubwo urukundo rutunganije rwose. Lakini upendo inayo ubwoba. Ile upendo nzuri inamaliza woga. Ubwoba buzana igihano. Kwa sababu woga inaleta kuadhibiwa,
na tena unayo ovu ntiyari yinjira mu rukundo na bado hajaingia ndani ya upendo. Turayikunda, Tunamupenda kuko turayikunda kuko aliyo yabanje kudukunda. Tunampenda kwa sababu ndiye aliyetangulia kutupenda. Tunakunda Imana, Mtu akisema anapenda Mungu akanga mwene anakataa mwenzake, cyane rwose uongo. Umuntu navuga ati, Mtu akisema hivi akanga mwene anapopenda anapenda Mungu, anakataa ndugu yake, ni Mungu, kwa sababu asipenda ndugu aliyemuona hata upenda Mungu asiyemuona. Kandi dufite itegeko na tuna amri iliyotoka kwake eti anayempenda Mungu na apende na nduguye. Amen. Bene data, Wandugu, bene data, sisi ni wandugu. Jambo bene data, neno ndugu sobanurwa ngo abavuka. Inamaanisha wazaliwa pamoja. Turabavuka, wazaliwa pamoja. Kana kwacu gute? Kuzaliwa pamoja vipi? Twavuye mu maraso ya Kristo. Tulitoka ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Changia damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tusangie amaraso y'abahutu cyangwa y'abaki. Tuchangie damu ya Uruku ya wengine. Icyo dusangiye tunacho kichangia na amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Yo mpamvu twitwati, hiyo sababu tunaitwa bene data. Amen. Turabavuka kandi ayo maraso ya Kristo asumba amaraso yakavukire y'abapapa. Ayo maraso y'umwami wacu Yesu Kristo asumba y'amaraso y'abakristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo asumba n'amaraso y'abahutu. Ayo maraso ya Yesu Kristo asumba n'amaraso y'abatwa. Ayo maraso ya Yesu Kristo asumba amaraso y'abanyabose. Amen. Yo bakupikwa amen. Ayo maraso yo yaduhushije. Atari ayo maraso kwa yo damu yose abaye. Amen. Kandi ayo maraso yavanyeho ubusika. Ayo maraso abari babiri yabahimbye abari batandukanye mu bwoko yabimbye ku bwoko bw'abana b'Imana. Rero nta mugiriki, nta n'umuyuda, nta munyarwanda, nta muhutu, ahubwo twese turi abana b'Imana. Nidukundana tuzaba umwe. Amen. Igihe uzabara ubwoko, wakati utahesabula ukavuga mu iteraniro muri ari ubwoko runaka, ubu utarahamagazwa, ukiri umupagani mu iteraniro, mu itorero nta bwoko bubamo, ahubwo twese turi abana b'Imana, twese turi bene data. Amen. Ndio mpamvu tukundana. Ndio sababu tunapendana, kwa sababu upendo uva ku Mana, unatoka kwa Bwana. Urukundo ruva ku Mana, upendo unatoka kwa Bwana. Nidukundana, tutakapopendana, mzalima mwene so, tutamwangalia nduguo kakuruta kama yeye ni mkuu. Mzalima mshiki wawe, tuangalia dada kakuruta kama yeye ni mkuu. Amen. Tukundane, tupendane. Urukundo, upendo uva ku Mana, inatoka kwa Bwana. Atari kwa rukundo, bila ile upendo bikwa inayoitwa urushira hano yenye ile inaishia hapa ulimwenguni. Bila rukundo fileo, ile upendo si leo, niko abisi ndio wa ulimwengu wanao. Niko rusange ni upendo ya population. Bikanze mahoro giye. Ngoja niwape mahoro mkundo rukundo rwa fileo. Mahoro upendo wa fileo kuko ari umugore wacu. Kwa sababu yeye ni bibi yangu. Mkundo rukundo rwa agapao. Tena upendo tuzaragwa sababu pamoja. Amen. Wa mbinguni. Nibyo. Fileo niko abisiragira. Ndio wa ulimwengu wanao.
niko nayo wendigira niko narondigira inayo ninyamumva bose bararufite wote wanayo kuko bifite ibyo bishaki yale wanayohitaji bakatuzana hano wanatuleta mahali hapa batugiriye wanasema kama ni ubucuruzi bari gushaka ni ule uchuruzi wanao bakatuzanira ibyo kurya mu nkambi na chakula ndani ngo ni urukundo bafite kugira ngo babone inyungu kabisa ni faida wanahitaji ariko abana b'Imana ili watoto wa Mungu dukwiye kugira urukundo agapawe na upendo ule akapawa urukundo ruva ku Mana inatoka kwa Bwana urukundo rutunganye urukundo rw'ukuri upendo ya kweli amen urukundo upendo utazashira isipokwisha naho byagerekeye wazozana na mwene so wewe nafikia wakati na ufitaje urukundo kwa sababu na hayo upendo Mana kutoka kwa Bwana ibibazo byanyu bizoroha shida zenu zitakuwa kabisa nyepesi amen ibibazo byanyu shida zenu zitakwisha kundane rero tupendane sasa urukundo upendo kuva kwa sababu inatoka kwa Bwana hanze y'urwo rukundo nje ya upendo huo nta mvuru iriyo hakuna mbingu iliyopo nuvuga ngo ukunda Imana ukisema unampenda Mungu kanga mwene so unamkataa nduguo mwene so mwirwa ndugu mnayeshinda pamoja kanga mushiki wawe unakataa dada mushiki wawe mwirwa dada mnayeshinda pamoja utakuwa wewe ni mdanganyifu icyo ni ikinyoma hiyo ni maovu ahubwo mu rukundo ndani ya upendo mu rukundo ndani ya upendo kugira ngo Imana imenye kuyikunda ajue ya kwamba wewe unampenda wakunda mwene so kusudi wewe ugakunda mushiki wawe unampenda dadako usangiye mwenye unachangia kabisa urithi amen tusangiye urugendo unachangia safari iyo mpamvu bisaba ngo hiyo dukunda sababu inatubidi tupendane Yohane sura 3 18 kunasema bana bato kwe gukundana urukundo bana bato kwe gukundana urumbaho mu magambo cyangwa ku rurimi ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri icyo nicyo kizatumenyesha yuko turi abukuri tukabana icyo nicyo kizatumenyesha ko turi abukuri tukabona uko duhumurizwa imitima yacu imbere yayo nubwo imitima yacu iducira urubanza kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose bakunda imitima yacu nitaducira urubanza tuzatinyuka imbere y'Imana kandi icyo dusaba cyose tuzagihabwa nayo kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo itegeko ryayo ni uko kwizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo tugakundana kuko yadutegetse kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we kandi ikatumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye amen hari itegeko Imana yaduhaye hakuna ingine amri Mungu aliyotupa usije gukundana ila tu kupendana tukapendana Imana izayikumuna Mungu atadumu nasi ibice bitatu kuva kwa 10
Sura 3 shairi ya 9. Umuntu wese wabyawe n'Imana utakora icyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Ico nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si w'Imana. Amen. Umuntu wese udakiranuka asiyetakasika cyangwa udakunda mwene se kama hapendi ndugu yake si w'Imana. huyo sio wa Mungu. Amen. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye imbere namwe, ngo dukundane, tutamera nka Kayini wari umuntu akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? nuko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Amen. kabisa. Zikaba nziza. Bene data, timutangazwe nuko ab'isi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Asiyependa anadumu ndani ya kifo. Umuntu wese wanga mwene se mwicaye. Umuntu wese wanga mwene se kila yote anakataa ndugu yake, kandi muzi yuko ari nta mwicaye. Unajua kwamba hakuna muuaji anaye uzima wa milele muri we ndani yake. Icyo kimenyekanisha ndio inayojulisha upendo ni nini, kwa sababu Mungu alipana uzima wake kwa sababu yetu, nasi tunachohitaji kupata uzima wetu kwa wandugu. Amen. Mungu hakuachi chochote. Biblia yasema hivi, nawe ufite ubwangano mu mutima wawe. Ikiwa wewe una kukataa ndugu yako, ufite ubwangano mu mutima wawe, ikiwa na kukataa ndani ya moyo wako, unakataa dadako, Biblia bivuze yero ya Biblia yasema vizuri eti umwicanyi, wewe ni muuaji. kandi ngo nta mwicanyi, na tena hakuna muuaji ufite ubugingo buhoraho, ana uzima wa milele. Amen. Niko Biblia itubwira. Hivyo Biblia yasema. Niyo mpamvu, ndio sababu buri mwana w'Imana wari wese, kila mtoto wa Mungu iwaye yote alikuwa bidi awe na upendo ndani yake. Naho waba ufite icupa na mwene, hata uwe na chenye unafia na ndugu, ukavuga ati nasema eti ico dupfana tunakutanisha tunapita yale tunayo yafia. Nushiraho iryo jambo, ukiweka hiyo neno ukavuga ati ico dupfana kintu ico dupfa, tunapita yenye yakutenganisha, bizatubana na bene, utaacha unaishi na wandugu. Kuko muri iyi nzira, kwa sababu njiani hii hari imitego myinshi, kuna hari igihe mwene soza kubera igisitaza, hari igihe mwene soza kubera ikigusha, ariko ukavuga ati akabuza umwene data. Icyo dupfana, icyo dupfa, dukosora ikosa ribeho, dukomeze urukundo. Amen. Ubwo ni urugendo rw'abana b'Imana. Safari ya watoto wa Mungu. Umwaka urarangiye, mwaka inakwisha, urashize, mwaka inakwisha. Ibibazo twahuye nabyo ni byinshi. Byari bikwiriye kuvuga ati yangesema ibibazo duhuye nabyo mu mwaka tubite inyuma, Amen. Niko kuri. Hiyo ndio upendo. Mungu awabariki. Chotupana yanayotukutanisha yanapita yale yanayotutenganisha. Tukuja mu ijuru, tunaenda mbinguni. Tukuja mu ijuru, tunaenda mbinguni. Heruko tukuja mu ijuru, hivi tunaenda mbinguni. Dukwiriye yanayotuhitajia ni kupendana. Amen. Nitugira urukundo, tukiwa na upendo, kwa rukundo Yesu yadukunda, ile upendo Yesu aliyotupenda ukaza mu mitima yacu, unakuja ndani ya mioyo yetu,
tutaishi kwa usalama. Mungu awabariki. Tunakomesha ijambo rya rukurusi neno ya leo rya rukundo ilikuwa upendo kamilifu. rukundo Bila upendo ruduhuza ngo nukwa mpayinka ya sio tukutanisha kwa sababu atari urukundo ruduhuza ngo tuvukana ya kusema ni kwa sababu tunazaliwa atari urukundo ruduhuza umugiri nanjye ndumugiri kusema mimi mugiri na yeye urukundo upendo inayotoka kwa Bwana. ari rwa rukundo Ile upendo rwamanutse iliyoshuka ruvuye mu ijuru kutoka mbinguni. urukundo niruguma mu mitima yacu Upendo ikidumu ndani ya mioyo yetu, tuzagera mu ijuru tutafika mbinguni.